Baye ikaze nanone ku munsi w'ejo nibwo harangiye inama yari iri kubera mu Rwanda i Kigali. Inama yari ihuje ibihugu bigiye bitandukanye muzi ku izina rya ISCA. Iyo nama ikaba yaberaga i Kigali, ikaba yarangiriye ku munsi w'ejo, ariko reka twigarukiye kuri inkuru yagarutsweho n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, cyane cyane yatunguye isi yose ndetse n'amahanga akikanga, cyane cyane ibihugu by'ibituranyi harimo u Burundi ndetse na Kongo. Bo turaje tubigarukeho bikaba byageze ku rundi rwego. Ni inkuru yanditswe n'ibinyamakuru bigiye bikomeye ndetse bitandukanye ku isi hose, byagaragaje ndetse ko ku munsi w'ejo hagaragajwe ko mu Rwanda hari uruganda rw'abarukora imbunda, rukaba rwaramuritswe ku munsi w'ejo rero, aho rwamuritswe na Perezida Paul Kagame, perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Akaba yaragaragaje ko mu Rwanda rero hari uruganda burya ngo rukora imbunda zizwi nka pisto ndetse n'izindi mbunda zikoreshwa ku rugamba cyangwa assault weapons. Izi nyine zikoreshwa mu guhashya umwanzi cyangwa se mu zikoreshwa ku rugamba zisanzwe, ndetse n'imbunda nini zizwi nk'izikoreshwa mu guhashya umwanzi, ariko nanone hakoreshejwe kure cyangwa se hakoreshejwe ya kure. Kandi hakaba hagaragajwe yuko hakorerwa n'ibindi byifashishwa nko gutoza abasirikare n'izindi ntwaro zifashishwa zo guhashya ibyihebe zizwi nk'izikoreshwa nka special forces. Ni intwaro rero zamuritswe ku munsi w'ejo, amahanga ahita yikanga. Inama kandi yararimo ibihugu byinshi, aho inama navuga ko n'ubundi yari imeze nkaho iri kubera muri cyitwa nk'imurikagurishwa, kuko ibihugu byinshi nabyo byari biri kugaragaza yuko cyangwa se byari biri kwerekana intwaro zikorerwa mu bihugu byabo, ndetse binazerekana n'intwaro bitunze. Ariko u Rwanda rwo rukaba rwerekanye yuko nyine rufite intwaro cyangwa se rufite intwaro zikoresha, dore ko banasobanuye ko bakavuga yuko izo ntwaro aribo zikoreshwa mindani mu kurinda umutekano w'igihugu ndetse no ku mbibi z'igihugu. Ibi rero bikaba byagarutswe ku munsi w'ejo, ariko nanone ntago nabura kukubwira yuko ibi byose bikimara kuba, perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste noneho yahise yikanga. Ubu turi kuvugana mu gitondo saa 12 zishyira isaa 1 za mu gitondo, bwakeye intwaro nyinshi nini n'intoya zegerejwe umupaka w'u Rwanda aho uherereye hose. Ubu rero bakaba bavuga ko ngo batangiye kwikanga intambara ishobora guturuka mu Rwanda ngo igitere igihugu cy'u Burundi. Intwaro nyinshi rero cyane zegerejwe umupaka, bakaba bagiye bavuga yuko ngo u Rwanda rushobora kuza gutera u Burundi, dore ko ikinyamakuru bita The Great Lakes Eye, ikinyamakuru rero cyasuye u Burundi maze kiganira na bamwe mu bayobozi bakomeye harimo n'abagisirikare. Bavuga yuko ngo uwo muyobozi watanze amakuru utashatswe kugaragaza amazina amuranga ndetse n'ahakomoka cyangwa se ngavuga ibirango bye nyine. Ikinyamakuru cyamubajije ku bijyanye n'iyi ntambara, avuga yuko ngo perezida Ndayishimiye Evariste cyangwa se Neva ngo yahawe amakuru yuko ngo u Rwanda ruri gutegura kuzamutera. Ibi bigumya bigarukaho buri munsi, ariko nanone bikaba biburirwa ibimenyetso. Naho muri Kongo uwitwa Patrick Muyaya, uyu mumaze kumumenyera cyane cyane, tumuvuga mu makuru ya buri munsi, we akaba noneho yikanze maze akaba yahise asohora n'itangazo rivuga yuko u Rwanda noneho bashobora kubafatira ibindi byemezo byo kubarasa ngo bari i Kinshasa, kuko ngo bari kugaragaza ibimenyetso byo kuzashobora gutera Kongo. Ese koko ibi byose nibyo? Ni byinshi byavuzwe byanditswe n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, ariko nanone ni inkuru tugiye kwibandaho cyane cyane y'intwaro zikorerwa mu Rwanda, tuyive imuzingo ndetse tubivugeho n'uru ruganda rwitwa Remiko rukorera mu Rwanda, rukora imbunda zigiye zitandukanye. Nje nitwa Mupinga John Peter Sefuga, kuba ingi ni Mupingaji Empire. Ntujye kure, kandi nimba ukunze ibyo dukora, wowe icyo nkwisabira mukanda hasi handitse subscribe kugira ngo ujye ubana natwe, ubonera amakuru ku gihe, kugira ngo ndetse amakuru ajya kugereraho igihe. Naho wowe wakoze subscribe uri umuntu w'umugabo, mbigushimira cyane.
reka njye ngaruke mu masegonda make tubive imuzingo byose ntujye kure. Subscribe to Mupingaji Empire, our home channel. Thank you. Uruganda rukora imbunda cyangwa se rukora intwaro rero rwitwa Remiko cyangwa se Rwanda Engineering and Manufacturing and Corporation, rukorera mu Rwanda ahazwi nko mu karere ka Gasabo mu cyanya cy'inganda. Aha murahamenyereye nyine niho hakorera inganda nyinshi cyane. Uru narwo rero rukora imbunda mutari muzi cyangwa se rwahishuwe abanyarwanda benshi batari bazi ndetse n'amahanga, akaba yagiye yikanga, rukaba rukoreraho nyine mu karere ka Gasabo mu cyanya cy'inganda. Rwamuritswe ku munsi w'ejo aho ari inama yiswe ISCA ibera mu Rwanda cyangwa se yaberaga mu Rwanda ku yarangiye ku munsi w'ejo, aho yatangiye ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2025, maze rero ikaba yasojwe ku munsi w'ejo aho yagombaga kumara iminsi 2. Aho rero ku munsi w'ejo nyine hagarukwaho kumurika bimwe mu bikoresho bimwe mu bihugu bigiye bifite cyangwa se bitunze. U Rwanda rwo rukaba rwagaragaje yuko rufite nyine uruganda rukora intwaro za gisirikare zifashishwa mu kurwanya umwanzi, izi zizwi nka pisto cyangwa se zikoreshwa mu bwirinzi bwa buri munsi, ndetse rukaba rwagaragaje yuko rukora intwaro zizwi nka assaulting weapons, izi zizwi nk'izihashya umwanzi usanga zikoreshwa mu rugamba rusanzwe. Rukaba rwagaragaje kandi ko rukora intwaro nini, izi zizwi nk'ibifaro mwagiye muzibona, ndetse n'izindi ntwaro zizwi nk'izirasa kure nyine mwagiye muzibona nyinshi bagiye bamurika. Zagaragajwe rero ku munsi w'ejo aho harimo imbunda zikomeye zizwi nka mortar ndetse n'izindi ntwaro nyinshi cyane muzi zirasa kure, bifaru ndetse n'izindi bikoresho byinshi byifashishwa mu ntambara. Kandi bakaba bagaragaje ko ngo bashobora gukora intwaro izi zizwi nk'izikoreshwa nka special forces cyangwa se izi zizwi nk'intwaro zifashishwa n'imitwe irwanya byihebe. Kandi rero bakaba bagaragaje yuko ngo bashobora gukora ibikoresho bimwe nk'ibyifashishwa ku rugamba nko kwigisha abasirikare ndetse n'ibindi bitwaro bikomeye cyane. Isi yose yahise yikanga rero, ndetse amwe mu mahanga yagiye yikanga. Ariko reka tugaruke mu Burundi. Mu Burundi rero ho bahise bikanga cyane witwa Ndayishimiye Evariste, we yahise yikanga. Ubu turi kuvugana intwaro nyinshi cyane, ibifaru ndetse n'izindi ntwaro ziri mu Burundi zahise zegerezwa ku mupaka w'u Burundi, aho ngo bari kwikanga ko ngo u Rwanda rushobora kuba ruri gutegura igitero gikomeye cyo